Ngapnya subhai pi baru apo kani ka Meghalaya Cuisine Channel te mentas ngi ngampni happy akarukom khle jong Tungtab chutney te kijinon kam kilong sautli ki Tungtab artli so sau mlu hanya klau bat kumjuru ya osaman ken rakot. Ta ngaju pensang ya osam ken rakot bat kumjuru ya ini kilai tli kirunsun Entah ngan sang no ya kini kilai tli ki Tungtab bat ngan ap haduk bakan dai bha. Ngan sang no ya kini ki artli ki so sau so sau ulai bat ngan weng no mentah. Di banteliat no ya Tungtab bat kumjuru ya urunsun nang ta ngala ber sa udanya klau nang ta ngala ber saya umlu di benteliat lang no ya osaman ken rakon
Lada pi kwa ban ai ki personal chat message jong pi pila ban follow yang Instagram. Kateng jong ke Instagram account kedai ka Meghalaya Cuisine. Boleh sibon pila upload ya ke por jong pi ban pet ya kene ke video. Nak comment kala aja mentoy pi. Bat lada pide ki viewers ki batmai ngobha ban subscribe. Kenapa pin om do ya ki video ki ba ngi jupen mi. The delicious Tungtab chutney is ready to be served. If you are new to this channel, please subscribe and also do share with your family and friends. If you would like to give me your personal messages, you are most welcome, and for that, do follow me in my Instagram account named as Meghalaya Cuisine. Thanks for watching. Bless you.